ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରୁମକୁ। ବାଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଯିବୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମର ମୋର ଏଇ ଶାଶୁ ଘର ଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ। हाय गाइस, आमे बहुत दूर आसिके टिके छिड़ा हेचु। एठी एबे टिके रेस्ट नउछु। बहुत दूर आसिलु ना गाड़ी बसी बसी के टिके टाइट लागला